ketang anu nake Pak apa tuh? Mut-muten bebek sih sing dadi lah nek gengken carane mut-muten nah. Aluan mut-muten bulan jembul toh. Udah ketang deh nake deh. Cok lalungan gitu deh nake. Ini nak mut-muten adane bulan nih. Orang cara marone kewas aja mut-muten bulan Sing bebek. genu mut-muten ujak ketang nake. Si pedalem nake. Ini kena numbuhang bendo. Kene Pak. Jane orang nah. Yen bulun yen bebek cocoknya ane melalung kene yen sipah baru ane jembul kene ngetren ya nih. Oke. Ini bu, ini tang gigil nih loh. Melalung yo. Makane but-butin loh. Mentu bibirnya di tilah kuning. Ini bebek apa sih nih? Apa nih bebek putih kuning apa bebek putih jambul sing bawang nih. Yen bebek sing pati ngerti tiang. Yen bebek neto yen pen neto ganti aji. Ben itu ganti aja P baru tawang. Biasa nge-review gitu soalnya nge-review bebek tapi Ben ganti JP gitu. Nyek bapak jangan mengganggu dong ini kalau di mang ada gawe ning Dah lupa. Adi nang coba ketang bungut nih Pak. Nih. Oh, Cowok adi mirip tadi Pak. Ada nih Pak. cowok Kan 11 mirip buah. nih. Cowok ada ini. Nah, sampai jangan tak jadi kalau termiling ada. Meni apa nih? Ini kini jenang ini. Ini dini tongos ngumah Pak nih no. Oke, itu cara nih ngumah dong. Ini kan kini ini kan keran ya ada nih Pak. Oh, keran milenium nih. Oke, itu kini jenang keran. Nah, zaman Nyen nggak itu Pak? ini kadang ngait nih. Nanti bisa ngelain inspirasi gitu. Ini apa nih ceritanya nih? Lihat nih, keran ya tongos pengecualian iya. Sing, maksudnya temanya apa nih? Temanya kolor hijau. Oke, Kolor itu hijau tuh. begitu tadi nih selam nih Pak nih. Nek kanan. Ini benolan. Ini di mana-mana memang selam yang selam. Anu biru memang agak ungu habis semua. Oke. Untuk ngecorang aja. Kolor hijau nih tema nih. Ini hujan nih ngono bebek ini. Dia kelima atau gae ke acara ini acara 1 tahun ultah nih pican waktu jadi kan baru 1 tahun nih. Oke, itu bebek mana harus bebek itu. Bebek putih kuning merah putih kuning kita memang kuas tuaan dan guling pada itu dan cingaan aja gulingnya jadi keren. Halo Pak, nih tukang gulingnya toh. Oh, ini guling toh Pak, adik kita guling bor-boro adina. Ini guling nih, yang rebus biar. Oh, itu apa tuh? Sing, mak tuh guling tuh, jak bor-boro kayak tangga guling Pak, nih coba cingaan toh, jak bor-boro guling. Ragon ulang tahun. Oke, itu biasanya Tuh, jalan guling. cek tamu liu nih undangannya nyanan sing lek hatine nih ngomong guling ke kita. Kan antane cinga yang Oke, tuh gulingnya. nyen guling tuh. Sing tawangnya kan ada tukang guling nih. Tukang guling bang liu orang tapi jak bongkeng. Tadi bisa belah itu nih. Kan ada pang mai bongkeng nih. Wah, nah tuh. Tapi penghaluan magi mungkin oh. Sing penglebang nih ke tengah nih. Oh gitu. Kan otomatis yang belah itu kan ke tengah ada di apen nih. Lebang ini lebang anu Hasan itu matang nih ke tengah nih apa tukang guleng nih toh. Ini bebeknya tuluk aja langsung itu kan. Ini kita kuning. Itu sane wau antah hiburan kemantan. Dukung channel tiang Pican Merto, like, komen dan subscribe. Mungkin ampun 1 tahun nih Pican Merto berjalan. Sangkal misi acara nguling nganu bebek niki tapi ada nih syukuran 1 tahun Pican Merto dengan dukung channel dia sip semua.